Ta vrsta da nekome malo daš je predivna. Kad daš nešto od sebe, od srca, vratit će ti on 7 puta. Ali znaš da si nekom izvuku osmijeh na lice. Pričaj Bosno, gdje god budeš tekala, o ljepoti šeher Sarajeva. Ali je predstava po meni najteža forma glumačka, jer nema, to je sad. Ti ako nešto nisi dobro odradio u predstavi, moment ode. Ne možeš reći stop, hajmo izvinite, samo zaustavi, sad ćemo mi, samo nema, ide. To teče. Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Svoj ti posao. Danas imamo prvenstveno insana, ljudinu, pa onda glumca i sve ostalo. Posebno zadovoljstvo mi što je Aldin sa nama ovdje. Aldine, dobro došli. Jo, SF što me nahvali, kad me niko ovako na televiziji bila. Hvala, zadovoljstvo je moje. Za ljude koji ne znaju, mi smo se sasvim slučajno upoznali, nekad davno i evo. Sad smo ovdje da malo promohabetimo kroz emisiju Svoj ti posao, a uklapaš se upravo u naziv same emisije. Svoj ti posao. Svoj ti posao. Koliko je jednostavno, teško, zadovoljstvo živjeti svoj posao? Pa vidi, pitanje je iz više dijelova da ti odgovorim. Ona nije jednostavna, ali mislim, kad dođeš do te faze da kažeš svoj ti posao, ja ću svoj posao, ljudi to kod nas pogrešno shvataju. Znaš, kod nas kad nekom kažeš svoj ti posao, nekako odmah da ga odbijaš. A ljudi ne razumiju poruku te svoj ti posao. Gde ti prvo ispravi ono što je u tebi i probaj živjeti onako kako bi ti volio da živiš. Ja sad gledam jedne i druge perspektive. Pa da onda pričamo o nečemu drugom. Jer recimo ja s ljudima kad pričam recimo o Šekspiru, evo recimo. Prvo pitam koliko si Šekspirovih dijela pročitao. Kao pa eto znam Hamleta, znam Otela, znam... Opet Hamleta. Richarda treće. Dobro te, kako onda je ti i ja možemo pričati o Hamletu? Možemo pričati o ta 3 Hamletova djela, ta 3 Šekspirova djela. Ne možemo pričati o njegovom opusu, što je nelogično. Ne znam, kad ljudi krenu pričati o religiji i vjeri. Kako ćemo ti i ja pričati o religiji i vjeri kad jesi pročitao Kur'an? Kaže, jesam. Sigurno, jesam. Jesi pročitao Bibliju? Pa kad nisam. Pa jesi pročitao Toru? Pa nisam. Jesi pročitao Inđil? Nisam. Jesi pročitao... Pa kako ćemo pričati? Nismo na nivou. Jer ja sam recimo pročitao 2 od ovih 5 knjiga i već imam neko veće znanje od tebe. Tako da svoj ti posao, da ti prvo pročitaj, pa ćemo onda naš posao, da tako kažem. Nije jednostavno, ali je mnogo lijepo kad naučiš živjeti svoj posao. Otkud želja za glumom? Je li to uvijek bilo ili je slučajnost? Nije uvijek bilo. Ja sam ti bio dijete koje je pokušalo sve moguće vrste sporta. I ni za što nisam bio. Čak nije zadovoljilo tvoje što si tražio? Ja sam bio samo dobar. Ali nije bilo to, razumiješ. I onda sam imao jednu povredu, a mislim nije povredu, ajde kažem, to je bila jedna vrsta vršnjačkog nasilja, tako kažem, gdje sam dobio jedan šamar u glavu i dobio vid stečene epilepsije, da tako se to zvalo, u vidu migrena. I imao sam strašne migrene, to sam liječio 5 godina, non stop me bolila glava i sve to. I onda mi je majka rahmetli rekla, nemoj sine, ideš tamo, lopta udara se glavom, pa nemoj, znaš i onda me ona nekako udaljila od toga, ne mogu reći da sam bio loš, bio sam sasvim okej u svemu tome. Ali jedne prilike, moja mama je bila u dispanzeru radila, dispanzer za djecu, jeli? I kako se zove, došli su je glumci, Fakirta Salibegović, Avdagić, Mugdima Avdagić doveli djecu svoju. Znači, tako počinju glumačka priča. I ona ih prepoznala iz pozorišta sa TV i sve to, kao šta je bilo, pa kaže, djeca bolesna. Joj, kaj imam je ovog ja malo, kaj bolešljiv sav, nikako. Negdje bi ga volila upisati, malo gdje, kaže, glumačka sekcija ili nešto. Kaže, mi upravo, kaže, pravimo casting za predstavu pri udruženju Save the Children. To je bilo, koliko sam sad, 8 godina sam tada imao. Znači, kaže, nek dođe na casting. I dođem na casting i odradim svoju prvu predstavu ikad, zvala se Do posljednjeg šaha. Igrao sam Laufera. Znaš, kako krajno figure su iz šaha. I poslije toga
zazvoni nama telefon, zove Mugdim, dobio sam poziv na casting za predstavu koja će biti moja prva profesionalna predstava, gdje ja mislim da nisam veću predstavu dotad napravio. Dotad. Mislim ne dotad, nego dosad, na to mislim, u sada ili u karijeri, ako sam tad bio dijete. Igrao sam predstavu Zilhada Ključana koja se zvala Šehid, gdje je iskorištena kompletna scena Zeničkog narodnog pozorišta. Nigdje s njom nismo mogli putovati koliko je to ogromno bilo. To je predstava koja je trajala preko 2,5 sata, od 16 scena ja sam bio 15, kao dijete. Znači, odatle počinje moj glumački svijet i moram ti pokazati odmah sliku, slobodno je možeš iskoristiti kako ćemo pokušati i u kameri, jer imam, vjerovo ili ne, sliku iz te predstave. Znači, pitao si, desi se nekad sasvim slučajno, evo ti slika iz te predstave, pa vidi s kim sam glumio, ko mi je bio deda. Šefika Korkut Šunje je gospođa s moje lijeve strane, a rahmetli Zajmo Zaferija mi je igrao tad dedu. I tako je krenula gluma, tako sam krenuo kroz Zeničko pozorište, dječja omladinska lutkarska scena. Logičan slijed je bio fakultet, završio sam Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, 7 godina mi je trebalo da završim. Znači, nije zbog toga što sam bio loš student, nego što nisam volio nepravdu, što sam znao ljudima reći svoj tip posao, ali na neki drugi način, jako drsko i bezobrazno, tako kaže. I on te malo zapamte, pa te malo to košta, ali ne smeta mi što me koštalo. On najbolje zna zašto me to koštalo, jer su se otvorile neke druge stvari. I 2013 sam diplomirao, upisao sam klasi Miralema Zupčevića, završio sam u klasi Senada Bašića, kojim je ujedno bio i mentor na diplomskoj predstavi koju sam radio sa Rijadom Gvozdenom. I onako to se objedinilo 2013. godine. Ne znam, prelijepe neke stvari, otac krenuli da se dešavaju, bilo naravno i trzavica, ali sve zapravo koliko ti želiš da se posvetiš nečemu. Sigurno, ovo super, ovako stilno, brzinski. Pa kratko da ti ne dužim. Sad ću ja da se vratim. Vraćaj, slobodno. Vraćaj na početak. Ta prva, što je bila dječja, neformalna, neprofesionalna, da kaže, kako je bio osjećaj? Trema, ti bio svjestan da glumiš? Ja nikad nisam imao tremu u vidu treme da se prepadnem toga. Uvijek sam imao tremu kao odgovornost da ja sve što smo dogovorili ispoštujem. I to imam i u poslu kad radim. Ako smo se dogovorili u 11, ja sam 15 do 11 tu. Bolje je da ja čekam tebe nego ti mene. Nekako odgovoran sam. A to je opet zasluga pokojnog Slobodana Stojanovića s kojim sam radio. On je režirao predstavu Šehida, koji je bio u fazonu, ako kasniješ 10 minuta na probu, to sam kasnije naučio, kaže on, izvini, mama i tata su zakasnili, danas ne možeš prisustvovati probi, dođi sutra. Nije dozvoljavao kašnjenje, moralo se na vrijeme. I to je odgojno bilo. Da! Ta prva predstava, sad ti kažem, odgovornost je meni bila zapravo trema. Uvijek da dođem na vrijeme, da sam prisutan, 15 minuta ranije ću doći na zakazani termin. Tako da je to bila jedna vrsta igre i sigurno 10 do 15 djece s te grupe, jer nas je bilo pravo puno u toj predstavi, su na kraju bili u dječjoj omladinskoj lutkarskoj sceni, od koje za dvoje znam sigurno da su postali profesionalni glumci, to sam ja i Alma Terzić. Odnosno Alma Terzić i ja. Alma Terzić je sad u Turskoj, snima serije, snima filmove, baš razvaljuje jedno od naših bisera od glumica koje smo izgubili, nažalost. Mislim, izgubili, otišla nam je, znaš, dopustili smo da nam je Turska uzme, da tako kažem. Naravno, evo, ako ne zaboravimo, dotećemo se i tog dijela Bosne i negdje tamo vani. Koliko je gluma teška? Koliko je taj posao težak? Tim se baviš zato što to voliš i uživaš u tome. A koliko je teško stvarno? Pa vidi, ja smatram da je svaki posao na svijetu težak. Znaš, najteži je tvoj posao. Najteži je moj posao. Gluma je za mene jednostavna. Sad, ja kad kažem jednostavna, naravno da je jednostavna kada, evo vidiš, od 8. godine glumim, znači meni je 37. Pa nek ljudi računaju, ja sam u matematici jako loš, ja sam glumu pisao zato što matematiku ne znam. Ali imam 20 i nešto godina iskustva stajanja na sceni i onda ti neke stvari uđu u rutinu. Ali gluma je jako jednostavna. Gluma je igra sa nekim pravilima. I to je to. Ja to i djeci pokušavam objasniti, pošto i sa djecom radim ili njima predajem glumu. I tu im razbijem tu stigmu da je to nešto teško. Nije. Gluma je jednostavna stvar.
treba puno da se radi, ima i teških i zahtjevnih stvari koje moraš ispoštovati. Recimo, ne znamo kada treba da glumim nešto što je jako daleko od mene. Kad kažem jako daleko od mene, ti me znaš kakav sam čovjek kao insan, sve to. I sad treba da glumim recimo nekog zlicu, pedofila ili nešto. To je jako teško pronaći u sebi. Valja se u taj lik. To je zapravo najteže. Da ti koji nisi to, pokušaš razumjeti koji su porivi osobe koja radi te neke stvari i da to na dostojan način doneseš i izneseš da ljudi na TV kaže jes ga odglumio, svaka mu čast. Mislim, Marlon Brando je meni tu uvijek nekako poveznica, on je rekao jednu fantastičnu rečenicu vezanu za to. Kaže, ako ja ne razuvjerim ljude da sam taj lik, to je dobra gluma. Jel ti kad ideš u kino da gledaš Supermana i ne znam, glumi ga Ashton Kutcher recimo, ti vjeruješ da je Ashton Kutcher Batman ili Superman. Ali ako on tebe razuvjeri kroz film, pa ti kažeš, pa nije mi nešto on ko to je znači loša gluma. Znači, nekako se ja vodim tim. Vrlo je mislim, Steve Buscemi kaže u glumi, kao kad su ga pitali kako pravi likove, kaže vrlo jednostavno. Uzmem tekst, pročitam tekst, naučim tekst, kažem tekst. Znaš, je li sve u tekstu, mislim, ali opet ima tu i emocije, svega toga. Nije jednostavno, ali za ljude koji dugo radi taj posao, nekako to ti uđe u krvi. Meni je to hajmo akcija, ja sam već lik, naravno trebamo istražiti sve to, a kad se istraži, kad se pripremi, on kaže akcija, ja sam tu, taj sam. Mjesto gdje smo se upoznali upravo je tako bilo gdje Aldin dolazi i trebao je dana ranije imati sve spremno i oni su bukvalno dali pred ulazak gore. 3 sata prije tako nešto, fenomenalno je bilo, nije ti trebao papir. A bilo je, sigurno je trajalo oko 2,5-3 sata je trajalo, a pritom je dobio sam scenarij tad, šta, ko, kako, gdje, znači prvi put 2-3 sata prije toga čitam sve i nastupam 3 sata. Jasne, uz scenarij koji je planiran, gdje je Aldin uključio i svoj dio scenarija koji je sve to dogradio. Baš je bilo neko ko to voli može na takav način definitivno da iznese. Ono što me zanima sada kad je neka uloga, ima tekst, koliko je teško se pripremiti, sve to naučiti, pa kad idu scene, kad se sve to snima, bude li improvizacije neke u tom se? Koliko je dozvoljeno u stvari improvizacije? Sad, za improvizaciju to ćete reći, to sve zavisi od reditelja. Neko ne da harf da se makne. Znači, neko, ako je rečenica ja tebe volim, tačka, to moraš izgovoriti. Ne traži ništa da ni najviše jedino od tebe ništa. Hoće to. A imaš ljudi koji dozvoljavaju improvizaciju. Što se tiče samog teksta i učenja teksta, to je, ajde kažem, najdosadniji dio. Jer ja recimo imam 2 predstave u kojoj imam preko 45 stranica teksta svog, sjednem i štrebam. Ali stvarno, uzmem, znači, monolog i krene, naučio taj pasos. Ponovim ga 100 puta, pa idem sljedeći pasos, pa ponovim 100 puta, pa svežem ta 2 pasosa. To je moj sistem. I onda su ta 2 pasosa stranica. Pa onda okrenem, naučim sljedeću stranicu, svežem sljedeću stranicu, vratim se na ovu, ponovim ovu, pa idem, ponovim 2. I tako. I doslovce onako kako... Doslovce onako kako je u tekstu. Naravno, kad su velike tako stvari u pitanju, desi se nekad da se zaboravi nešto, da se nešto izbaci, ali ti na sceni se toga sjetiš pa se možeš i vratiti. Mislim, sad ti kažem, gluma je jednostavna, ali za ono ko umije, da tako kažem. Ali tako učiš. Sad, kad si naučio tekst, sad možeš da stvaraš. Ljudi misle da mi dođemo, naučimo tekst i to je to. To je pogreška koju su ustanovili, ajde kažem, što su nam tako postavili standarde u glumi kod nas u Bosni i Hercegovini. Gdje glumci kao dođu na set, nauče i kažu repliku i to je to. Ja ne radim tako. Ja uzmem tekst, naučim tekst. Kad sam naučio tekst, onda gledam šta ja tom rečenicom želim da poručim, šta je moj karakter, koji je moj karakter, kako da nadogradim svoj karakter. Na koji način da se kaže. Na koji način da se kaže. Jer svaka rečenica ima glagol iza sebe. Šta je glagol? Glagol je i mora biti aktivni glagol. To je gluma. Evo ti ja sad pričamo i ti meni sad postavljaš pitanje, a imaš glagol iza tog pitanja. Aldine, je li teška gluma? Koji ti je glagol? Šta ti radiš s tim?
Znači, glagol je ispitivati. I onda ti, kad postaviš pitanje, znaš kako ćeš reći tu rečenicu. Znači, glagol mi je ispitivati, aha, onda mi odmah tu i radnja. Ali nije li teško biti glumac? Znaš, pa ako je neka, krimi serija, a zašto nisi ovo? A zašto nisi ovo? Pa ispitivanje da bi došlo do neke gradacije. Znači, glagol iza može biti koji god, samo bitno je da je aktivni i onda ti to odrediš u rečenicama i znaš šta kolegi radiš kojom rečenicom. Ponižavam, uvjeravam, raskrinkavam. To su sve glagoli koje posložiš i onda nema fule. I onda kad to sve izgradiš, možeš da dobiješ i emociju i sve, jer moraš vjerovat sad u sve to što govoriš. To je ono najteže. Da se saživiš s tim. Tako je. Vjerovati u ono što radiš i stati iza toga što radiš je najteži posao. Jel to odvaja možda po nekoj gradaciji kvalitet glumca? Pa ja apsolutno mislim da je to tako. Naravno. Pored svih drugih nekih stvari. Pored svih nekih drugih stvari gdje imaš profesionalne glumce koji u samom iščitavanju teksta toliko imaju u malom noktu glumu da je njima to, on iščita tekst, on je već stvorio karakter, on već zna kako će ga raditi, ne mora uopšte da uči tekst, on nauči par rečenica u breaku, ne znam, dok neko drugi snima, on je na pauzu, on je naučio već scenu, ulazi u scenu i razvali. To je talenat, čisti talenat. Sad zamisli tog čovjeka da još vježbu. To je ono što je golemo. Ja smatram da, bez obzira, ovo je moje mišljenje, koliko god talentovano dijete mi dođe na školu glume, ja odgovorno tvrdim, ja do sad radim sa djecom 7-8 godina, odgovorno tvrdim, koliko god talentovano dijete da dođe, ako ne radi, onaj koji radi, a koji nema ni Bog do njegovog talenta, će ga za 2 godine preskočiti da ga ovaj ne može stići. Koliko god. Ja to uvijek ljudima najbolje objašnjavam kroz Cristiano Ronalda i Messija. Sad ne možeš reći da i Cristiano Ronaldo nije talenat, da se razumijemo, ali nije talenat kao Messi. Nije magičan, da tako kažem, kao Messi. A sad zamisli da je Messi radio koliko radi Cristiano Ronaldo. Gdje bi on bio? Kakva bi on zvijer bio? Što ovaj čovjek jedan izlazi iz teretane, neki dan mu gledam klip, -20 napolje, on ulazi u vodu, -3 kada se malo ugrije, normalno. A to je njegovo, to je svoj ti posao. Znaš, ja ću svoje, a ti svoje. Ja to ne bi nikad, jel tako? Sad, zamisli da tako svi radimo. Osim ako je neka scena u glumu. Osim ako je neka scena. Pa dobro, i na to se moraš prilagoditi. I to vježbaš. Pa naravno. Naravno, išao bi, ja sam recimo jako netolerantan na hladnoću. I sad recimo ako bi imao scenu u filmu gdje moram ući u hladu, kadu, ono, sa ledom i sve to, recimo igram fudbalera nekog koji se opušta kasnije i ne smije se ono stres ili nešto, jer je takav karakter, ja bi 3, 4, 5 sedmica prije te scene svaki dan išao, tražio tu kadu s ledom da sjednem u nju, da postignem u kadru, kad ja sjednem da nema nikakve grimase na licu, nego da je to ustaljeno kao. Ili ima ona kraća varijanta da je plastični led i da je topla voda. Jeste, ali sve zavisi jel želiš pravu reakciju ili ne. Da. Znaš, ima stvari koje se gledaju na to, naravno u filmu je dosta stvari fake, lažno, mislim ono kad mu razbije flašu od glavu, ljudi svi mislili kao joj jes ga potegao flašu, to je od šećera flaša. I ona prsne sva, ono ništa, pa oni u rane i sve to je sve našminka, to je sve šminka. Predstava, serija, film, razlika? Predstava, serija, film. Seriju i film bi ti svrstao u jedno. Akcija, rez, ne valja, hajmo ponovo. Akcija, rez, ne valja, hajmo ponovo. I to ti daje opciju koja je da snimiš 50 tejkova dok jedan ne bude dobar. A predstava je sad i odmah. I nema curik. Znači, tu si, stani iza toga što radiš, ako pogrešiš, niko u publici to ne zna, osim neko koji je možda recimo pogledao tu predstavu 30 puta, ima fanatika koji vole predstave tako da gledaju po 30 puta, što mi isto cool, sviđa mi se ta predstava, hoću da gledam, dobri su mi glumci, hoću, i on zna da si pogriješio, jer zna već tekste, sve naučio, sve to, ali je predstava po meni najteža forma glumačka, jer nema, to je sad. Ti ako nešto nisi dobro odradio u predstavi, moment ode, ne možeš reći stop, hajmo izvinite, samo zaustavi, sad ćemo mi, samo nema, ide. To teče. Tako da predstava je jedno, a filmovi, serije, ovo sve što se dodatno snima, to spada u drugi koš. Ne kažem da nije teško. Jeste. Jer u filmu se zna desiti, recimo, da snimaš prvo zadnju scenu filma, pa tek onda ideš na početak. Prva lokacija je zadnja scena filma.
Evo istina. Nekad, nećemo otići. Prva scena je, znači, zadnja lokacija na filmu i prvo snimaš kraj i sad zamisli, čitav film moraš sebi odviti u glavi šta i kako da bi snimio kraj, pa onda se vraćaš na sredinu filma, pa preskačeš ovam, jer sve zavisi kako oni posluže po lokacijama. Jel? Tako da i tu ima zavrzlama i zna biti jako teško. Ponovi. Koliko to nekad zna ovako biti? Pa zar nije više? Sve zavisi koliko reditelj insistira na tome da bude dobro i šta želi. Ja sam najduže snimao jednu scenu, pa mislim da smo 30 i nešto take-ova imali. Nisu nešto duge scene, minuta i po je scena, ali 30 nešto take-ova smo imali. Svaki je bio u 2 deka, bare blizu jedan drugog. I onda smo napravili pauzu, sjeli ovako malo, promuhabetili šta i kako. I onda je kolega samo dao jedan prijedlog, hajmo probati ovako. Vratili smo se, snimili, taj take je kupljen. Jer je otkrio je zapravo uzrok zašto na scena nije bila dobra. Našli smo ga, dijagnosticirali, secirali, izbacili, bum, snimili smo. Spavalo 30 i nešto take-ova. Ti 30 nešto take-ova, ajde kažemo, oko 45 minuta. Što je užasno za film. Stvara se nervoza, troši se vrijeme, troši se novac, film je jako skupa stvar. Između 30 i 50 hiljada konvertibilnih maraka je dan snimanja, koji traje od 5 ujutro do 5 popodne, ili ako je večerno snimanje, ne znam, od 12 na večer, 12 ujutro. Pa ti ponavlja koliko hoćeš. Ali toliko moraš izdvojiti. U to moraš, ne znam, ako je 5 scena određeno za taj dan, mi moramo snimiti, i ako je scena loša, daje najbolji od najloših take-ova. Znaš. I uvijek se rade, čak i kad snimiš dobar take koji se kupi, to bi kažemo kupljeno, jer kao dobar je take, snima se još jedan koji je za svaki slučaj. Ili još 2 koja su za svaki slučaj, jer nikad ne znaš u transferu fajlova hoće li se nešto zeznuti. Znači i to je još jedna stvar. Znalo se dešavati prije dok su snimali na traku i to sve. Zamisli sad tog belaja. Ponovo. Ali zamisli tog belaja. Ljudi su trošili, recimo, čovjek koji je bio najviši potrošač filmske trake. Šta misliš ko je? Hajde probaj. Crno-bijeli su filmovi u pitanju. Najveći potrošač trake je bio Charlie Chaplin. On je kilometre trake trošio da bi snimio jedan skeč. Koliko ga je ponovo da bude perfektan. Zato je takav uspjeh i postigao. O tome se radi. Znači, bez haman izgovorene riječi je... Ali o tome se radi. Znači, moraš se dati tome 100%. Ako želiš nešto bude dobro. Ako ne želiš, ako budeš malo okej, može, ajde. Mogu ja, evo, kod tebe ovdje pričati, ko dosadno, znaš. Daj se o tome što pričaš, što voliš. Svoj ti posao, svoj ti priča o svom poslu, ako ga voliš, daj da vidim žar, daj da vidim energiju, daj da vidim kako to funkcioniše. Tako da, ja ću prednost ipak dati sceni, jer daske koje život znači su opasno zeznute. Naravno, koliko Aldin kroz sa ovaj period minuli prolazak kroz to je bio težak s obzirom na karakter, odgoj i sve ostalo. I društvo koje nam iz godine u godini je sve lošije. To je moja neka procjena, shodno na svim uticajima koji nas odvode od onoga što mi bi trebali da ostanemo i tačni, i pravedni, i pošteni i sve ostalo. Koliko je teško kroz sve to prolaziti. Jesam te sad. Yes. Vidiš što sam uradio opet jednu stvar koju sam rekao da neću raditi. Nego bolja je. Aha. Reći ti kasnije zašto. Pa vidi, ja sam imao jedan jako trnovit put koji i dalje traje, nije završio. Uvijek kada su mi se dešavale teške stvari u životu, dobijao sam i lijepe stvari u životu, sve nekako bilo bare, ne znam, 2013. diplomiram, preseli mi mama rahmetli, znaš. Onda 2019. dobijem čerkicu, preseli mi babu rahmetli. Znaš, uvijek su nekako tako bile stvari teške i imao sam jedan jako težak put. Ja sam mislio poslije tog pozorišta gdje sam ko klinac razvalio, ovo sad ja kad završim akademiju pa mene svi zovu, sam glumčina. Znaš, i onda shvatiš zapravo da nisi. I onda taj moj odgoj koji voli pravičnost, ako si ti bolji od mene, idi, glumi. Neću ja da glumim tu ulogu kad si ti rođen za nju. Pa sam tako ispuštao neke stvari, možda sam trebao više da se borim za sebe, a ne za tebe ili za nekog 5. 10. ali nekako ne idemo od toga. Nekako mi je sad to drago. Jer sam sebe pronašao u nekoj drugoj strani.
dobiješ u nečemu drugom. Tako je. A pronašao sam se u drugoj stvari, a to je rad sa djecom gdje im prenosim svoje znanje, gdje oni kreiraju svoje predstave, što mi je ljepota, a pritome radim ja svoje stvari, pišem svoje stvari, igram svoje predstave i to napreduje itekako, a ne bolujem od toga da ja budem mega zvijezda, iako mi je to jedna od ova. Ozbiljno, znači ljudi kao, eto ovako ne tražite od njega nemoguće, jer on može nemoguće da napraviti moguće. Meni je jedna od ova da budem najbolji bosansko-hercegovački glumac i da dobijem Oscara za glumu. Kao, ti. Ali to ja za sebe, to je moj posao. Nisam tebi rekao da ti za mene, znaš. I uživam u tome. I uživam na u tom tome. putu, što da ne. Tako je. Da li će to biti ostvareno ili neće? To ne možemo niko znati, samo on zna. Ali sad ti kažem, idem ka tom, putu se gradim, samostalno, teže, freelancer, igram i predstave pri pozorištima. Evo sad bi u februaru trebao ponovo da igram Tom Sawyera, koja je isto onako fina predstava, to je prva od predstava u Sarajevu dječja u kojoj sam dobio glavnu ulogu. Ja mislim da sam opravdao sva očekivanja. Znaš, nije jednostavno, teško se boriti, moj karakter nije bio toliko dobar unazad 5 godina, ali hvala njemu, sad sam ga promijenuo. Sad sam opušteniji i kad nađeš taj mir, onda dosta ti je lakše. Sad sam našao taj mir, imam 2 djece, živim za njih. Naravno, živim za porodicu, oni su mi prioritet. I sve što radim, gledam da nemam samo... ovo je jako bitno. Sve što radim, nemam samo pogled da to bude dobro samo za mene. Mislim, kad tako većina nas gledala bi, daj da se i ti okoristiš. Malo. Puno. Malo. Ali da se okoristiš ne financijski. Mi odmah ljudi kad kažeš okoristiš, on mi kaže koliko sam se ja gradio, koliko sam ja tu dobar. Ne u tom smijetu. Ako ćeš ti nešto naučiti, ako će Akif nešto naučiti, ako će ja nešto od djeteta naučiti, jedni drugima to kad šaljemo. Da svima fino. Gradimo društvo koje, nažalost, ti si to dobro identificirao, nažalost, društvo nam tone sve dublje i dublje. Mi kažemo, ulažemo u kulturu, ulažemo u ulažemo, a ti onda vidiš da su to stvari koje nisu baš najbolje. Ali ja kažem opet, ajde ne pričamo negativno. Ne mogu više da pričam negativno. Proteklih 10 godina sam sve pričao negativno. Ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ovo, ne valja ovo i stvarno ne valja. Ali, sad... Šta posle toga? Sad ja hoću da sve to što sam vidio, da ne valja, da se maknemo od toga i da kažem, evo ja radim kako ja mislim, a pazi, opet kažem kako ja mislim da valja. Pa nek neko odabere. Hvala dragom Bogu, evo radim sa djecom, imao sam neki dan, 25. prekjuče, jel? Tako je. Sam imao završni nastup gdje sam dobio sigurno 15-20 poruka od roditelja koji se zahvaljuju jer znaju šta sam napravio s njihovom djecom, gdje dođu djeca koji imaju problem sa introvertnošću. Znači, ne može da progovori, ti ne čuješ tu djecu kad pričaju na sceni. Ta djeca su pričala priče puno, otvoreno, široko, glasno, jasno, za samo 6 mjeseci. U tih 6 mjeseci svake sedmice se vidimo po jednom, pa stav matematika bilo šta. Znači 4 puta, mjesečno 6 puta, 24 puta. U 24 časa, znači šta se napravi. To je moj cilj, to je sad moj put. Ne želim da razgovaram uopšte ni o čemu što je negativno. Nemojte mi to, jesmo, grohnuli smo, razumijemo. Šta ja činimo da to promijenimo. Osim da konstatujemo. Tako, konstatovali smo već prije 30 godina. Mi danas konstatujemo. Isto, samo se u krugu rotira. Pa znaš kako je prije bilo. Jeste bilo i ne zanima me više. Zato što je bilo. Mi živimo sad. Znaš koliko je prije volka, kada je banana bila. Sad je volka. Pa evo, i ovu ćemo podijeliti na pola. Znaš, daj da budemo sad u momentu. Pa neće moje dijete, brate, cijeli život imati 5,5 godina. Neće, sad ima 5,5 godina. Naravno, ono što je možda u tom nekom segmentu što ljudima daje nešto negativno, osjećaj prema okruženju, možda očekivanja. Imamo možda veća očekivanja od kompletnog društva, od kompletnog, evo, tog filmskog svijeta, glumačkog,
pa si možda sad promijenio, neću da očekujem ni od koga ništa, daj da ja radim ono što ja trebam, pa sad dok se nešto desi. Jes. I to je ono zapravo što sam počeo ovako da razmišljam. Je tu možda naš ključni problem, evo i depresiji i svega ostalo? Evo ja ću te sad... Čekamo, 30 godina čekamo nešto. Evo, i očekujem. Sad ću ti reći jednu stvar. Ti znaš koliko sam ja tražio, evo ljudi koji budu, kako se zove, gledali, ne googlaju Aldin Tucić, pa će vidjeti šta sam sve napravio do sad, a gdje su stvari koje nisu objavljene i nisu na radaru, gdje sam radio sa djecom i sa posebnim potrebama i sa djecom koja su, ja mrzim tu riječ kao tipična djeca, meni su to sve djeca, gdje sam odgovorno tvrdim napravio jedini inkluziju pravu u Sarajevu, sad na predstavi gdje je dječak sa Downovim sindromom odradio čitavu priču zajedno sa ostalom djecom i oni su navijali za njega da on izađe. To je bio uspjeh, jel? A sad ti kažem jednu stvar. 5 odbijenica za pripravnički rad sam ja dobio u Zeničkom narodnom pozorištu. 5. U mom gradu. 5 komada. U Sarajevu je jedan glumac Kemal Čebo trebao da bude primljen za pripravnički rad. Zašto ja govorim imena i prezimena sve redu, ali mu nije bila potpuna dokumentacija ili šta li. Ja sam predao i dobio sam njegovo mjesto, odradio pripravnički, nakon kojeg sam očekivao da ću biti zaposlen. Nisam. Znaš, nisam. I očekivao sam mnogo tih stvari. Stvarno sam bio ubijeđen da sam ja dovoljno dobar da budem zaposlen u nekoj od naših kuća pozorišnih. I dan danas to mislim. Da se ne razumijemo. Možda će nekom zvučati prepotentno ili ne, ali kad vidim šta sam napravio, kako radim i šta radim, mogu s lakoćom da kažem, ne sa olakoćom, nego s lakoćom, jel sam Zeničan, jel pa se referiram na onog našeg divnog ministra, ili šta li je već sad divni. Da kažem da sam dobar u tome što radim. I to što radim stvarno se trudim da budem dobar u tome. I onda sam imao more razočarenja i onda sam prestao da očekujem išta. Neću da očekujem ništa. Sad ću ja da radim, pa ako bude, bude. To je najljepše što možeš na svijetu. Naravno, sad će neko reći, Jarane moj, ali imaš porodicu, imaš 2 djece, državni posao, ovako, onako, ovo, moraš, ovo, sigurica, ovo, ono. Jeste, brate, sve te razumijem, ali svoj ti posao. Svoj ti posao, naravno, ono što radiš i što ljudi vole i također u čemu si dobar je stand-up koji je popularan, evo, u zadnjem ovom nekom periodu sve popularniji. Kako se u tome osjećaš? Ima li tu improvizacija nekih? Da. Ja mislim da je, sad laički, možda bogatstvo improvizacije u takvim situacijama gdje od reakcije publike, od snalaženja, u tome neko nešto kaže, sad to pretvoriti u povratnu informaciju koja će ima biti smiješna, interesantna. Ja to kažem socijalna inteligencija. Aha. Znaš, da u momentu se snađeš u stand-upu kad te neko dobaci, da mu dogovoriš, da napraviš šalu, ali trud se da ga ne uvrediš. Jer ako se primijetio, ne znam, ako se gledao američke stand-upe, oni imaju različite vrste ljudi. Neki mnogo psuju, neki mnogo ovako, neki mnogo vrijeđaju. To ja strudim da ne vrijeđam puno kad radim stand-up, ali da kažem neke činjenice. Da znaš. Šta je cilj tvog stand-upa? Pa cilj je nasmijati ljude, ali ih i podučiti nečemu. Znaš, ne želim da bude čisto onako. Recimo, ja sad pišem novi stand-up koji će se zvati prije crtica, poslije razvoda. Crtica između braka. Što neću spominjem. Zašto nismo u nazivu je sve? Kao brak je danas nebitan, zato je crtica. Jer je čovjek došao kod psihijatra da kaže hoće da se razvede zato što je to u trendu. Njega ljudi rugaju mu se. Eto vidiš, to je već komedija. Hoće da se razvede, nisam u trendu bolan. Pa ja sam već 7 godina u braku. Ljudi se razvode, šta? Ljudi bolan po 3 razvoda imaju, ja se još nisam razveo. Šta ti, jesam dobar? Jesi dobar bolan. Pa zato sam došao kod tebe da vidim da sam dobar. I sad tu kreće naravno priča, ja kad radim stand-up, to je, ajde kažem, predstava sa elementima stand-upa. Nije to klasični stand-up, ja ne znam pričat šale. Ja nisam da ti ispričam vic, znam pričat, mislim, vičan sam i u tome, nego moji stand-upi su drugačiji. Ja pričam neku životnu priču koju ti završim sa punchline-om. Znaš, tipa ne znam, imam stand-up koji se zove Kafana kao zločin, koja je moja životna priča, jer ja sam pjevajući narodnjake sebi platio fakultet. Znaš, to je moja životna priča. I šta sam ja sve od svoje 13. godine
Pa do momenta, od 2013. kad sam prestao pjevati u kafani 3 godine, šta sam ja dotad doživio, ja sam tu stavio jednu priču i znaš, sve, mislim, u tom stand-upu ja imam rečenicu tipa, kažem, meni prišao jedan čovjek i rekao, jo, kako ti dobro pjevaš, ja bi tebe sad upucao. I to je ti prva reakcija, jel? Naravno. Ali hajde sad se vrati i zamisli tu situaciju. Pa nije baš smiješno. U kafani pod dozom svega Kako ti ostalo. filmaš, ja tebe sad upucao. A sad priđe frajer i pokaže ti pištolj film. Pa malo knedla. Pa ovo, pa ono. Ali ja to napravim ovako da ljudi to zaborave do samog kraja da im dam poentu priče. A sad kažem to, pa ti idem dalje pričam. O žestokim, to je o žestokim momcima. I tako da ja se trudim da svaki moj stand-up, koji je zapravo predstava / stand-up, ima poentu. Tako će biti i u ovoj priči, prije crtica, poslije razvoda, gdje on dođe kod njega, gdje sve se to iskuha, hoće da se razvede, gdje na kraju taj psihijatar ustane i kaže hvala ti, ja odo svojoj ženi. Pa šta ću ja? Nemoj se razvesti. Pa dobro, neću. Da stvorimo, znači, priču da se ne treba, jer danas se ljudi stvarno puno razvode, ne kažem, negdje ima razvoda koji su pravični, ali većinom su zato što se ljudi ne znaju. To je tema, Posebna. posebna tema gdje ono što je interesantno. Imamo tačku A, gdje se najviše vole od čitavog svijeta, dunjaluka, samo sam tebe izabrao i ona njega i nju, niko drugi, znači nisu natjerani. To je tačka A. I on će sve jedno za drugo raditi, sve će dati jedno za drugo, to je ta tačka. I tačka B, gdje se povazdan svađaju. I ti to gledaš svaki dan. I ti dolaziš u situaciju da, tačka A, što se uopšte ne priča, ovaj period od A do B, šta sve to se izdešava da dođeš u ovu situaciju. Tako je. Meni je žao što ljudi koji bi trebali da edukuju sve one koji ulaze u tu bračnu modu, da ispričaju šta vas sve čeka i kako da odgovorite na te stvari. Mi samo konstatujemo. Tako je. Procentualno, statistika Vraćamo je se sve. na to. Konstatacija, ne rješavamo probleme. Ne rješavamo probleme. Što se tiče pjesme, evo, nešto po želji. Po želji. Imaš li ti neku želju? Po želji, hajde prvu ti, pa ću ja. Ima jedna pjesma koju ja jako volim, ne vjerujem da je moja interpretacija, toliko baš dobra, ali nešto je volim, od Safeta je pjesma. Je ovako, rijeko Bosno, plemenita mila, podigmanon svoj si izvor skrila, preko polja mnogih gradova, na daleki se put zaputila. Pričaj Bosno, gdje god budeš tekala, o ljepoti šeher Sarajeva, o Iliđi i banjama njenim, pričaj Bosno svojim valovima. Meni se nekako ucrtala ta pjesma, jer volim Safeta da slušam. I nekako mi sevdah nije bez njega sevdah. U tim pjesmama su poruke, jake poruke, poruke koje oplemene čovjeka, koje mu dadnu pozitivu neku. Koliko, evo sada sve te neke stvari koje nam se dešavaju i negativni uzrok da se i kroz muziku plasira nešto. Naravno, pa to je, pa vidi, svako traži medije. Evo dok smo dolazili kod tebe, vozimo se liftom, ima reklama o liftu. Kad si prije mogu zamisliti reklamu o liftu? Kad? Nikad u životu. I sad, šta se plasira kroz tu reklamu? Znači, super mi je, gledao sam nedavno jedno predavanje gdje je bilo kao, ja se unaprijed izvinjavam ženama, ajde da kažem na jednu stvar koju budu gledali da se malo ogradim, da tako kažem, ali će me razumjeti o čemu pričam. Gdje se žensko tijelo sad koristi za svaku vrstu reklame. Motorno ulje, žena u bikiniju. Kakve veze ima žena u bikiniju s motornim uljem? Znači, kakve veze ima? Sad to navodim kao primjer reklame koja, ajde da kažem, jednu stvar malo truje. I tu, i ovamo, i tamo, i to, i onda kroz muziku. Pa o čemu današnje pjesme pjevaju? Pa to je sve razvrat, Sodoma i Gomora društva, razumiješ? Ali mi to svi slušamo i nemoguće da ne znaš. Nemoguće da ne znaš. Negdje si čuo u prolazu. Proći ćeš, ući će ti uho.
Ja sam gaz do daske dao, više nemam šta da dam. Kad vidi vraga da sam pao, vratit će se, znam. Znaš, 7 kafana u 7 dana. Ja je pjevam, da se razumijem, ja je pjevam u kafani. Ali ti to ne možeš izbjeći. 7 kafana u 7 dana. Šta je tu dobro? Ambijent se promijenio. Pa ja, dobro, malo našetao se. Ja, makar je fizički ovaj. Yes, Mislim, uvijek, ti i ja to možemo naći dobro. Ali sad ti kažem, a šta poručujemo tom pjesmom? Šta? Se treba napit kad onaj, kako se zove, prekineš sa dragom, treba se razvaljivati 7 dana, ići sa drugim ženama i sve to. Sad nisam ni ja da se razumijemo ljepotica od čovjeka, razumiješ mi? Sad će ljudi reći, pa i ovaj pjeva. Jesam, ja sam unazad 1,5 dana prestao piti, ja sam shvatio da to, sad ti kažem, kad sam pronašao neke druge stvari, vrijednosti u životu, tek sam došao sebi tobe odnedavno. I sad sam na nekom lijepom putu. Ali sad na duhovnom treningu. Sad sam na duhovnom treningu. Ali sad ti kažem, ja sam prošao, vidio neke stvari, pa ja, daj da ti kažem, ne valja, majke mi ne valja. Prvo, brate moj, ne znaš gdje udaraš, drugo, brat, potrošio s pare, treće, ne znaš gdje se probudio, 3 dana se oporavljaš, ti izgubio 15 dana života. Zašto? Jer ima jedna stvar koju sam od jednog rabina čuo, to je izlijetalo ljudima na TikToku, a ste davno nekad našao, koja je stvarno tačna. I to je živa istina. Evo ti imaš sat na ruci. Taj sat košta koliko? 100 maraka, recimo, 100 maraka. Koliko tebi treba da zaradiš tih 100 maraka? 3 dana. Znači, taj sat košta 3 dana tvoga života. Aha. Vidi kaj je percepcije. 3 dana mog života. Za sat. Sat. Čuj, 3 dana života ja dao za sata. Tako je. Koliko ti koštaju patike? 250 maraka. Koliko ti treba da zaradiš? Pa kad treba 7 dana da ide na posao. Aha. Koliko si ti platio te patike? Kad 250... 7 dana. Znaš što je 7 dana? Čovječ moj. Znaš, kad gledaš drugačije stvari. Naravno, u tom nekom segmentu ambijenta, okruženja u kojem živimo i zadovoljstvo, nezadovoljstvo, pesimizam i ostalo što vlada. Šta misliš koliko, ako promijenimo samo percepciju, našu ličnu, da mi učestvujemo u svemu tome što nam se ne sviđa ili manje i kada promijenimo percepciju da ja nisam dio lošeg, ne učestvujem na bilo koji način, u stvari je to najkraći put da nam bude bolje. Tako je. Mi čekamo da nam neko nešto promijeni. Tako je. Trebamo smijeti, ali ti. Tako je. Pa ne, imaš to, ja moram da se referiram, da sad to istražujem, znači u vjeri sam sad to istražujem, ima, sad da li je to, aj ti ćeš me možda bolje ispraviti, kaže, a dok narod ne promijeni sebe, nećemo, razumijem, moramo sebe promijeniti. Pazi jednu stvar, a ne mogu ja reći tebi, Ešfe, znaš, loše je da ovo radiš, a ja to isto radim. Pa ne ide, brate mili. Gdje da ja promijenim se? To je naš problem. Mi u svakome vidimo problem, ali ne vidimo u sebi. Svoj ti posao. Znači, gdje da ja riješim svoje? Da ja očistim svoju nutrinu, svoju dušu, svoje ponašanje, da to dobro prenesem na svoju djecu, da moj odgoj, moje djece ide iz moje kuće, pa kad ti sretneš moje dijete, ono kaže, kako se SFS mi dobro, kako se ti kući, znaš, fino te pozdravi i sve, treba li ti pomoć kese da se ponese, pa to, da gradiš zdravu zajednicu. Mi smo izgubili zajednicu. Mi smo izgubili to da ti preko puta imaš komšiju koji je gladan, a ti jedeš teletinu kući, a ne pokucaš komšiji kaže, buraz, jesi gladan, evo. Zašto? Što ćemo, možda će se čovjek uvrijediti, kaj ako mu da čuju vrijedi, pa bit će ti zahvalan, brate moj. A možda isti taj će biti bezobrazan, pa ti kucat svaki dan reći imaš danas šta da jedeš. Razumiješ me? Opet i on mora sebe izgraditi. I on mora reći, pa ne smije biti bezobrazan, čovjek mi čuje da on ne mora. Svi moramo na sebi raditi da bi napravili društvo. Mi trenutno smo u problemu da vidimo tuđe probleme više nego, bolje nego svoje, a naš nam je problem najveći, i ali ga ne rješavamo. Ne radimo na njom ništa. Vrlo jednostavno. Koliko se osjećaš onako rahatnije u duši kada si shvatio to i počeo raditi više na sebi? Duhovni trening ovaj? Pa generalno, bilo kao neke... Mnogo mirniji. Prvo, mnogo sam mirniji. Drugo, dosta više imam sabora i ima jedna stvar koju sam naučio koja mi onako, ajde kažem,
jako mi sad pomaže u životu. Ja sam čovjek koji je orator, volim puno da pričam, jako brzo pričam, energetičan sam, sve to znaš, upoznao si me i ne dam ljudima do riječi, daj da ja kažem. Daj Ja da sam te pustio. Daj da ja, ne, pa to, ali daj da i ti dok postavljaš pitanje, ja ti ulijeto pitanje. Sad radim na sebi da se iskontrolišem, da te saslušam sve, pa da ti onda mogu dati adekvatan odgovor. I desila mi se jedna situacija, sad u Švicarskoj sam radio promociju knjige Hafiza Bugarija, i kako to onaj gore fino posloži. Ja koji volim da pričam, sam postavljen na sceni gdje postavim jedno pitanje. I slušam odgovor. I kako je lijepo. I učiš se saboru, strpljenju, slušanju, jer mi ne slušamo više. Mi samo želimo da budemo bitni da mi nešto kažemo. Niko od nas ne sluša. Niko. Ja to sam naučio na sebi, na svom primjeru. Kad kreneš da slušaš, krenu da se otvaraju stvari. Zašto sam rekao, malo prije sam spomenuo ljude koji se razvode, ne znaju se, a i ne slušaju se. Znači, oni pričaju, ali se ne slušaju. Pričaju, a ne pričaju. Koliko god ovo bio oksimoron, čudno zvučalo. Tako je. To su sve sitni problemi koji, znaš, kad se čičkaju jedan na drugi, ti napraviš planinu, čoveče. Tako da sam ja sad u Saboru, u Rahatu, mnogo bolje ide, otvorili su se životni putevi, jako lijepo hvala mu na tome, nadam se da ću samo ostati na tom putu, zato ga često i molim. To mi je ustrajnost je tako je, jer nije jednostavno, vidi, da ti kažem, sam tek se vratio u to, nema ni godina dana, nije jednostavno ustrajati, ali ako naučiš tu disciplinu, da se disciplina u životu ovamo otvara. A sigurno, šta je to inicijalno bilo da odlučiš se za... Da se vratim, jer Pa vidi, desila se jedna zanimljiva situacija, baš na promociji knjige Hafiza Bugarija. On je bio, ajde kažem, jedna od inicijalnih kapsula da se ja vratim u tome, ali sve što je prethodilo tome da se mi sretnemo je zapravo meni bio neki, sve se stvari dešavale kao znak, ali ti to ne vidiš, kao znak, ali ti to... Ili nećeš da vidiš, možda prolongiraš. Tako je, prolongiraš, pa ovako, pa onako. I sad mi smo radili prvu promociju njegove knjige u Švicarskoj u maju ove godine i tad smo mi nešto popričali, to je čovjek koji je mene vidio nekad davno, ja sam imao 17 godina, u Zenici sam ga upoznao. Kaže, jel ti si Zeničanin? Rekao, jesam. Kad ti si glumac, to znam. Kaže, kako ono ime? Rekao, Aldin. Kad ti imaš jednu dilemu, ali kad riješit ćemo je mi. I mi smo 3 dana putovali, da smo 3 dana radili njegovu promociju. I rješavali dilemu, jel? Tako je. I pričali, uopšte, nikad. To je ono što je zanimljivo spomenuti ovdje. Taj čovjek meni nikad, ali nikad, ni u jednom od ta 3 dana nije rekao moraš. Moraš, ovako, kreni ovako. I onda divni Eldin Husenbegović, let nam je otkazan, pa smo 16 sati proveli skupa, pa smo pričali sve o tome i njemu hvala veliko, jer je on bio jedan od, ajde kažem, pokretača mog povratka, da kažem, suludo, jel tako jeste. Jer ja sam uvijek imao nijet, ali nešto mi uvijek, ne mogu. Dok ovo. Jel možda to razlog da nije spojivo jedno s drugim, pa dok ja nešto, pa ću onda... Jeste, sve je spojivo, nego je problem u tome što mi mislimo da je to jako teško dok ne probamo. Jer ćemo naći 1001 izgovor zašto ne bismo, nego zašto bismo. Pa nije ni meni, vidite, jednostavno ustati u 5:30 na sabah. Nije, brate moj. A kod mene mali plako do 4 ujutru, znaš, pa ja 30 minuta da odspavam, pa zvoni alarm, treba ustati na sabah, pa nekad i prespavam, brate mili. Nisam ja pravičan, grešni se ako svi ostali poslednji, pa kada nagledao, izvini, evo sad ću naklanjati, ću odmah ustanim, odmah naklanjam. Pa ne otklanjam samo faz, nego otklanjam i sunet. Znaš, zato što osjećam potrebu jer sam zeznuo. Znaš, nije jednostavno, brate mili, jaka je to disciplina, to treba prvo da se učustiš u ovome, a onda da mijenjaš dušu, jel? Da mijenjaš sebe. Ali to je jedna vrsta čistoće, čišćenja i sad ti kažem, ja sam ušao u taj svijet, mislio sam da će biti mnogo teško, ali sad se radujem sitnicama. Drugim očima sve gledaš. Drugim očima sve gledam. Kako se to nekako lijepo otvori, kako mi je sad draže, evo, ispričat ću, generalno ne volim da pričam ovim stvarima, da ispričat ću za podcast, nije ni bitno ko su ljudi ili šta, jednu ženu znam duži period, a njena radnica, tek sam je upoznao, moja mala je prešla u njihov vrtić,
Oni su bili jako fini oko nje i dan danas su fini oko nje, jel? Mislim, dan danas, tu 10 dana, jel, kako je tu. Moja mala, nakon 2,5 godine konstantnog plakanja, sad budi mene i hoće da ide u vrtić. Što je meni znak da oni nešto dobro rade, razumiješ? I ona i ova druga njena radnica imaju djecu. I ja jučer odem sa Dalijom i Aldijanom, jer ona dobila neke vouchere iz svoje firme za novogodišnje poklone djeci. I ja kupim i to njihovoj djeci paketiće. Jel ta vrsta da nekome malo daš je predivna. Ono, kad daš nešto od sebe, od srca, vratit će ti on 7 puta. Ali znaš da se nekom izvuku osmijeh na lice. I baš to već je kćerka od te ove učiteljice, jer smo bili na nekoj izložbici, sve to, sad će ljudi tamo googlat, naći će sve ove informacije, ko zna, nije ni bitno, ali mi smo došli, ona plače, boli je uho. I bilo ljepeše da dobije paketić, 3 godine ima. I dobije paketić njoj i osmijeh na lice, drži ona i dalje uho, ali osmijeh i taj osmijeh, ma ne može niko platiti. Ma nema ti para. Ima je super jedna priča, baš to je Hafiz ispričao, išao je s jednim drugim Hafizom, krenuli se na kafu, kaj nemam para, kod se imaš ti, kaže, 50 maraka, kaže, imam, aj kaj daj mi, to smo drugi ljudi ispričali, nije mi on ispričao, kaj, aj daj mi, kaže, ti 50 maraka, i on uzme 50 maraka od njega i nailazi neki čovjek, i on njemu, gdje se sela Hafize, kako, kaj, evo ti kaže, brate, da popiješ kafu, on njemu ovi 50 maraka, hvala Hafize, nisi trebao sad s ovim drugim Hafizom prozika, pa što ti je, kaže, što mu dade, sad nemamo mi za kafu, a kaže, jesi vidio njegove sreće, kaj mi ćemo dići, kaj, jesi vidio njegove sreće, i to je to. Da sa svakom probamo dati dio sebe koji je lijep. Zato ti kažem, odbacujem sve ovo negativno. Neću više. Ne dam da mi pričaju o Bosni loše. Jeste, okej, znamo mi sve što su naši problemi, ali znaš kako je lijepo Vrelo Miljacki. Znaš kako dobre ljude imamo. Svi će te dočekati na vratima. Evo, jesi gladan, hoćeš popica, pokucaj kome god doćiš na vrate, reci, gladan sam, imaš nešto da pojedem. Pa, postavljam pitanje, jesu ludi ljudi koji dođu ovdje, pa su oduševljeni, ili smo mi budale pa to ne primjećujemo. Evo, Sarajevo Film Festival, pa ti znaš bolje, zaboravim ja ta imena, najveća imena su dolazile ovdje, režiseri i ostalo koji, ja razmišljam ozbiljno da doselim tu. Sad mi gledam iz budala, a toliko su nam pokvarili ono što je čisto. Ja bih evo za kraj konstatovao i mislim da je tako i mislim da je tako da si sve ono što si svo vrijeme ti živio, možda tek sad pronašao sebe, a ti si to bio. Samo si ga nekako sada, ti si po tim postulatima, životnim, sve. Pa jest, upravo si, ti si to u suštini bio, ali nisi znao da si to sad kada si Kad se ovo pa da vidi, ima upravo si, mi nismo svjesni, zapravo ja sam uvijek bio dobar čovjek. Uvijek se trudio da ljudima dam najbolje. Imao si te postulati, vjerski i sve ostalo. Samo je bilo potrebno nešto da se vratim u taj kolosijek. Ko što Sulejman kaže, kaže, on super, pošto on voli da se igra riječima, kaže da se vratiš u tok. Jeli? A ko je van toka, on je skrenuo s toka i on je s toka. Znaš, on ima super te jezičke igre i tako da... Sad ti kažem, jeste, mislim da je cilj da se pronađemo, da budemo što bolji ljudi, hvala dragom Bogu, ja mislim da sam se pronašao, istrajaću u tome, istrajaću da prenesem znanje mlađim generacijama, djeci, da njih učim, jer ove moje generacije, ako želi bujrum, ako ne želi neće nešto puno barkat oko njih, imaju oni da rade svoj posao, a ja ću svoj. Mislim da na djeci nam ostaje sve ovo. Hajde da probam ja odgojiti makar 50 djece kako treba. Mislim da mi je to mnogo vrednije, kako na ovom, tako i na onom svijetu, nego da se bavim zašto je neki Novalić u zatvoru ili zašto je neki ima ko se treba tim baviti, a ja ću se baviti onim što ja mislim da je bitno. Što god da pričamo, mi ne mijenjamo ništa. Tako je. Samo gubimo vrijeme. Tako, gubimo vrijeme, a plaćamo vremenom. To smo konstatovali. Sjedimo, starimo, ne znamo kad su nam djeca odrasla.
Znači, moj mali koja se jučer rodio 9 mjeseci, mu je već sad ulazi u 10. počeo da hoda. Ja govorim, ali Daniel, ovo normalno da ovako mali hoće da prže. Kaj jes pa Kaldina, 9 mjeseci, vidi koliko je maj, 12 kila ima, znaš, ono, bebača velika, znaš, a ne znam kad se desilo. Da kažem, hajde malo usporim, da budem sad, da ne budem ko Ramo Isak sutra. Znaš, mi ćemo sad otići da klanjamo džuma, nećemo juče. Nemoj toga. Da budemo tu prisutni i da ljudima damo podršku za sve, za sitnicu i da se trudimo da budemo bolji ljudi. Hajde da budemo bolji ljudi. Naravno, dosta još tema ima s kojima sam i planirao. Jeste, i planirao da pričam. Hvala ti za otvorenost, da pošaljemo jake poruke koje trebaju ljudi radi sebe samih. Da primijene i da budu rahat. A čim si ti rahat, onda su svi oko tebe takvi. Hvala ti. Hvala tebe, Esef. Poštovani gledatelji, nemamo šta reći za sami kraj, uživajte u životu, toliko prelijepih trenutaka ima, samo i trebamo istinski pogledati, vidjeti i kad smo mi dobri, onda oni najbliži koje volimo će biti sigurno dobri i tako širimo pozitivu. Do naredne emisije, svako dobro.